see everything pretty much. Oh. See like a real in a real We'll figure it out. Hang on here. in this, so not necessarily. The problem is when I unplug it, it disconnects. But you can see Jason. I ain't panicking. Don't worry. Well, That's what they told me. That's what they told me. Don't panic. Move around to the camera, then we'll have another footage. I wouldn't bother. Don't worry. You haven't seen my Another address one, yet. but mine was taken by Not my address. and it will be like a really 3D view. Let's see. Take film Let's in say the right now. place All right, and screen or without screen, so that when we edit, We'll see on the flip side. Make a little bit more footage. Hey Sid, you're being called. What's the question? They call They're you. asking you if you're here. Yeah. I gotta go. All right, bye. Yeah, Sid is here. Shoot. Hang on. I'm trying to get it. Are you there? Yeah, he's here. He's just I'm naked He's on his way. I'm naked right now, but I'll be right there. I promise. You guys do not want to see me naked. I promise. So let's say that if he's playing here, just the camera on him for a second, like this, so that will be like a little bit different footage of the real person. Alright, just gotta figure out how to do that because I don't want to be too much in his space. That's his space. Don't worry. You can. Okay. Hello. Again. This is the local poet. We are going on stage now. We have been writing a poem, some poems of love. Og nu går jeg over til dansk. So be it. Ja, vi er vi er faktisk 5 poeter. De 2 af dem kan ikke være, men vi er 5 poeter fra Svendborg, der har skrevet en lille tekstkrans om forelskelse. Og jeg havde den fornøjelse at starte denne krans. Og vi vil læse denne lille krans op i et træk. Det var ikke så lang tid. De 2 andre, det er Nanna Grønbæk Petersen, der sidder der, og Kåre Vangen, der sidder her. De læser også op i nævnte rækkefølge. Ja, altså jeg skulle starte det her, og det jeg så har interesseret mig for de sidste par måneder, det er hvad kan man sige, begrebet ingenting, så tænkte jeg, hvorfor ikke forelske sig lidt i det, nu det er forår, og nu hvor blomsterne er sprunget ud, og jeg er sikkert også sprunget ud på en eller anden måde. Så det er skrevet en tekst om. Det er det, at du ikke er her, der giver mig styrken til at elske dig. Modet i dine arabiske øjne får mig til at holde på sand, lige præcis på den måde. Et korn, et bogstav, og jeg kigger ud over ørkenen og ser, at det er dig, der er bag ved alle sandkornene. En endeløs årstid, og jeg bøjer mig og kalder dig ting som Gud. Ord, der er lige så tomme som aftaler med en bank. Og du er der ikke, og du kommer aldrig. Det er min udfrielse, at jeg er alene, sammen med alt det, der ikke er dig. Men når dine nordiske skridt peger på mig, ser jeg det lyse sorte, som jeg ikke burde kunne se. Men er det, som jeg går herfra med. Det, som jeg vil give til en anden. Det, som du kan varme dig ved. Det, som ikke er mig, men som kommer fra mig. Det er det, vi kan mødes om. Et nu udstrakt mellem 2 punkter af ingenting. Ja, men jeg fik jo simpelthen de her ord at bygge videre på, og har skrevet en tekst, der lyder sådan her. De ord samlede kvinden op fra et marmorgulv. Ordene var skrevet på et stykke papir, der lå i en sammenkrøllet kugle. Papiret knitrede imellem hendes hænder,
da hun foldede det ud. Hun læste ordene, og hun læste ordene imellem ordene, og hun læste igennem ordene, hvorefter hun lagde papirkuglen tilbage, præcis på det punkt, hvor hun havde taget den. Lidt længere borte, i samme bygning, stod en mand på et andet marmorgulv. I et rum med rustikke og blodrøde vægge. Her vældede klassisk musik frem, som skabte en særlig genklang, der bølgede afsted ud i rummet. I rummene imellem manden og kvinden fandtes blandt blomstrende træer masser af hvide marmorskulpturer, skabt med stor passion, heriblandt Adam og Eva ved kundskabens træ. Og så for at tage det videre og runde det af, så skrev jeg det her. Rummene var undervejs med at synke sammen, bygget som de var af smidige, men svagelige materialer, ask og ibenholt, koks og cellofan. De krølledes som papiret i kvindens hånd. Herved brød de dog ikke sammen, men genopstod snarere endnu en gang på nye måder. Af og til måtte en væg falde om og blive til gulv. Et loft styrte sammen halvvejs og danne en trappe til rum, der ikke før havde været tilgængelige. Lidt efter lidt måtte kvinden og manden se sig selv bragt nærmere hinanden af rummene, de beboede. Om ikke længe var de genboere på samme gang. Måske en tid naboer, kun med en tynd skillevæg imellem. Og til sidst var de begge flyttet i bofællesskab med Adam og Eva under træets krone. Her skrev de sedler til hinanden med komplimenter og klager, lykønskninger og kondolationer. Ja, så er vi færdige med den lille krans, og nu går vi bare over til almindelige litterære heder. Og jeg har skrevet den her lille novelle sammen, Øresundsvej. Jeg har læst op fra den før. Noget af den, eller det jeg har læst op, er den ikke videre. Uanset hvad, så er det sådan, at i aften kan man købe den, og selvom at jeg er fattig som en kirkeordne, så går salget til maskinen. Ja, jeg skulle faktisk ikke klappes nu, men den her novelle her, den handler om en mand, som jeg boede sammen med på Øresundsvej, hvor jeg boede i 4 år. Og teksten er inspireret af ham. Og den her mand her, han har det ikke sådan alt for godt. Svend Erik var 1,80 meter, smalskuldret, duknakket og med uren hud, som om bumserne stadigvæk kæmpede med ham. Han var 1,80 meter, men i virkeligheden var han mindre. Så meget mindre, at han måtte stikke brændende tændstikker ind i huden. Det er fiktion det her, så det er ikke alt, der passer om den her fyr her, vil jeg bare lige sige. Men han var holdt op med det, at klemme det glødende hoved ned i huden, lytte til svovlet syden, dunsten fra huden og overraskelsen over den lethed, hvormed huden gav efter, bare sådan uden spor af tvivl. Og så smerten, den tunge dunken i kødet, den var til at stole på, det vidste han, men ellers vidste han ikke så meget. Heller ikke hvorfor han gjorde det, brændte sig. Men han var også kommet over det. Det var han i hvert fald. Nu nåede hans med at fortælle andre om de 3 ar, mærke deres benovelse, deres respekt og angst, deres undren og mulige medlidenhed. Så følte han sig levende på en måde, når han viste arerne frem, lod dem røre ved de 3-4 krater lige ved navlen med deres spinkle fingre.
En gang var tændstikken tæt på at trænge igennem ind til indvoldene. Det havde været en lille smule farligt, men ikke ret meget, og der var ikke sket noget. Han så på deres ansigter bagefter, så dem ind i øjnene, som om han ledte efter noget, og det gjorde han måske, men han fandt aldrig noget, kun den afstand, der var mellem dem. Men nu var Svend Erik på vej hjem fra byen 5:00 fredag, og fuglene var begyndt at kvidre og skulle lige ud og have et par øl med gutterne i forårets første grøde. Han gik i 7-Eleven på Christianshavns Torv, havde lige råd til et pølsehorn, og knægten bag disken, ikke andet var, han stod og rodede med ovnen. Svend Erik gik om bag en af reolerne, fyldte nogle tilfældige poser i lommerne, ja for helvede, og tog noget mere, sådan til den anden lomme, for ligevægtens skyld, sådan skulle. Og så hjemme i lejligheden på Kirkegårdsvej, stod og glanede i entréen, døren ud til køkkenet. På gaskomfuret stod et par gryder. Svend Erik kunne ikke huske, hvor længe de havde stået der, eller den gryde, der stod i håndvasken til opblødning, og nedenunder den en knust keramisk skål, der ikke kunne tåle ovnen. Han måtte se at få en ordning på det. Bofælden havde også nævnt det, og gulvet, det trængte også, og han gik ud på lokummet. Et sted var der et barn, der skreg. Han pissede. Hvordan var det med i morgen? Karnevalet på studiet. Han rystede lemmet og gik ind på værelset. Uniformen hang på bøjlen. Grøn og med et par ordner på brystet. Det var farens aflagte officersuniform. Svend Erik plejede ikke at tage ordnerne på, men måske i morgen det ville virke mere overbevisende. Ligesom dengang på banegården, hvor han også skulle til fest. Han mødte 2 menige der. Så på den, deres anstand, rør og honør. Svend Erik mærkede den varme der. Den spredte sig i ham, og så Svend Eriks lille vink med hånden ved tændingen. Mere behøvede han jo ikke at gå ud af det. Ikke mere end det. Blot anerkende, at de 2 menige var set. At de fik deres belønning for den respekt, de viste ham. Ja, så de vidste, hvor de hørte til. Svend Erik vendte sig om, så på skrivebordet, de par bøger, det teori om tidligt skadede børn. Han svarede lidt og trådte et skridt tilbage oven i en pizzaæske. Så trak han tøjet af og gik i seng. Svend Erik havde som en kæreste. Det havde han. Hende tænkte han lidt på og faldt i søvn. Ved 5-tiden stod han ud af sengen. Det var sulten, der trådte i stedet for tømmermændene. Han ringede efter en pizza. Ringede igen til Irene og aflyste forfesten. Han kom senere og skulle lige se lidt på det oplæg, han havde til om mandagen. Han gik i bad. Da han kom ud, syntes han, der hang en dunst i luften. Så ringede det på, det var pizzaen og penge for fanden. Men han tog mod dankort, fluesmækker, så gik det jo nok alligevel, og så lige underskriften Karl Marx skrev han. Og hvis nu alle gjorde det, skrev det ville sgu være revolution, mand. Han satte sig i sengen, tændte for tv'et, det var noget om en krig. Han spiste halvdelen af pizzaen, drak noget af colaen og var imod den krig. Resten af pizzaen lod han ligge i æsken. Så blundede han lidt, skubbede æsken ned på gulvet, vågnede, klokken var 7:30. Øl. Han skulle have nogle øl med til festen. Han tog flaskerne fra papkassen ud i køkkenet. Det var godt nok bofælden, men hvad fanden, han kunne vel bare, og så i Netto. Havde lige til 10 af de billige, og så et par bjørnebryg. Smøger for fanden, sådan nogen skulle han også have. Og så måtte han bonge nogen. Skulle han tage afsted med det samme, eller han drak lige en enkelt bjørnebryg. Han drak lige en enkelt bjørnebryg, mens han tog uniformen på. Jo, med ordner. Skulle han barbere sig? Ej, det er lidt rå look. Noget pigerne kunne lide, også dem, der ikke ville indrømme det. Så afsted den anden bjørnebryg, mens han ventede på bussen. Det var blevet koldt, synes han. Så var det Race Against the Machine, dansegulvet, og vi tager magten tilbage. Det var det ekko, der sang i ham, mens han sad på en stol og ventede på et eller andet. Det var bøgerne, der lå og ventede på ham. Klokken blev 8. Han havde været oppe et par gange, men det var ikke bøgerne, han havde set på. Men nu her 8:30 måtte han hellere. Han nåede den halve pizza for dagen før, drak lidt cola, men den var fad. Svend Erik rodede i sine lomme for at finde nogle penge til en ny. Han gik hen til kruset, hvor han tuttede 50 og 25 øre, talte 15 kroner op, smed dem på disken nede ved rotten og fik den cola. Så ringede hun, ligesom han skulle til at fordybe sig i teorien om tidligt skadede børn. Ringede og ville hen til ham.
det kunne ikke lade sig gøre, det duede ikke, han havde travlt, han havde for meget om ørerne. Hun klagede sig, at det kom til et skænderi, og de lagde på. Han så på bøgerne til de skadede børn. Svend Erik satte sig ned og læste i bogen, men kunne ikke samle sig. Han havde den der uro i kroppen, tømmermænd eller sådan noget. Han orkede det ikke. Og hvornår var timerne i morgen? Først kl. 11. Han kunne lave det i morgen, hvis han droppede de første 2 timer. Så stillede han vækkeuret, så kom han i tanke om hende og ringede. Hun kunne godt komme alligevel, hvis det var det, hun ville. Men hun var gået i seng, sagde hun. Vækkede han hende? Ja, det gjorde han faktisk. Så gik han i seng. Og han hørte ikke vækkeuret. Kun svagt erindrede han, at bofælden havde været inde og spørge, om han skulle op eller hvad. Svend Erik mumlede et eller andet og slukkede på vækkeuret. Klokken var lidt over 10, da han vågnede. Telefonen ringede. Fuck. Det var fra metroen. De ville gerne se nogle penge. Og nej, det hjalp ikke, at han studerede. Det var en afgift, så der var ikke noget at gøre. Men han som ikke kunne dele regningen i 2, nej. De havde allerede sendt 3 rykkere ud. Sådan set ringede de blot for at informere ham om, at næste gang var det en kasso. Men han havde ikke pengene. Det sagde han til dem. Sagde det lige ud, sådan, at de ikke fik pengene, fordi han ingen havde. Ikke før til juni. Om den ikke kunne udsættes. Nej, det kunne den ikke. Hvor fanden var det for et firma? Og så sagde de det, at han var 28 år, at han burde være gammel nok. Så skulle de skamme sig. Så skulle han tale med en overordnet, men det fik han ikke lov til. Han kunne betale, det var det han kunne. Og så blev der sagt farvel. At de ville sende den sidste regning, så har han i hvert fald fået muligheden. Svend Erik stod med røret. Så var der oplægget, og han fik det dårligt i maven. Det vendte sig ikke om kvalmer og den slags. Han var sgu nok ved at blive syg. Svedte han ikke også? Feber og sådan. Det var nok den pizza. Ja, det var da derfor. Han fik det han ikke allerede bedre alene ved tanken. Lidt senere ringede det på døren. Det var et anbefalet brev, han skulle skrive under. Det var fra banken. Han smed det ned på gulvet til alle de andre rudekuverter. Det var et princip, han havde. Ikke at åbne dem. Et politisk statement, en holdning, en ideologi. Han var også til at finde sig et arbejde. I hvert fald næste måned, hvor der ikke var mere SU tilbage. Han gik ind til sig selv. Han ringede og meldte sig syg. Det var nok den virus, der var i omløb. På skolen stillede de ham om til underviseren. Nå, det var jo ikke så godt. Ja, det er nok den virus. Men du får bare et nyt oplæg, skal vi sige, i næste uge. Jamen, det lyder godt og god bedring. Og bagefter ringede han til kæresten, men hun var på arbejde, fik han at vide. Han flyttede rundt på et par pizzaæsker, noget tøj, børstede lidt aske ned fra bordet, forsøgte at trække patienterne op, men han kunne stadig ikke få dem til at fungere. Han løftede dynen og gik så i seng igen. Tak skal I have. Ja, men så vil jeg gå på med nogle digte, at jeg har skrevet. Det første og nummer 2 her, det er sådan 2 lidt forskellige følelser, at det handler om. Og det første, det starter sådan her. Et krystalklart glasskår. Et glasskår faldt ud af hendes øje. Et glasskår. Et glasskår. Et glasskår, der skar og havde skåret. Et glasskår, der havde flænset i hendes øje. Et krystalklart glasskår. Et krystalklart glasskår, der var groet ind i hendes øjenlåg, lige ved øjenvipperne. Et glasskår, der kunne skære vildt og rasende. Et glasskår, der kunne rive i øjet, flænse til blod. Et glasskår, så klar med skarpe kanter som knive og dolke. Et glasskår havde ligget længe i hendes øjenlåg, men nu faldt det ud. Faldt og faldt. Hun var nu fri. Og så kommer der så kommer der et digt, der hedder Vand, og det er sådan lidt den modsatte følelse. At le i vand, bevægelse, storslået have, at le i havet, evig bevægelse, at bade i havet, at leve i havet,
At elske i havet. At le i vand. At hoppe i vandpytter. At smage sommerregn. At flyde i havet. At flyde med havet. At følge en å. Vand renser. Vand heler. Vand er liv. At le i vand. Så er der med i denne her bog, som hedder Lyrikspor, i forbindelse med litteraturfestivalen, der lige har været her i Svendborg, hvor vi har skrevet nogle forskellige digte. Og det første, det handler om Kyseborgstræde, og det var sådan, at der er nogle fotografer, som illustrerede os. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det var faktisk illustrationen, som det bliver større op. Det hedder sådan her. Og 1911. Natten i Kyseborgstræde pisker snekrystaller og kulde i livs ansigt. Hun flakker rundt. Kirkens gotiske tårn på Sankt Nikolaj Kirke fanger hendes blik. Klokken slår 3. Spontant ændrer hun retning og går direkte over og griber om det kolde jernhåndtag på døren, der fører ind til kirken. Den er ikke låst. Da hun åbner øjnene, Liv træder ind på stengulvet og standser ud for en fyrtræksbænk. Ret sætter hun sig ned. Kirkerummet er svagt oplyst af levende lys. Et splitsekund lukker hun øjnene og læner hovedet bagover. Da hun åbner øjnene igen, er der et loftmaleri over hende. Liv er ikke sikker på, at det var der for et øjeblik siden. Billedet forestiller en gudlignende mand og en kvinde. De står ved en flod. Maleriet bliver levende. Manden bevæger koncentreret hænderne, imens han former og giver leret liv. Han skaber forunderlige og udtryksfulde masker. En ny er netop færdiggjort og parat. Kvinden griber masken, da han beder hende om at lægge den til tørre i solen. Hun går langs floden på nøgne fødder. Vandet strømmer i uendelige variationer i evigheden. Hendes hænder vil ikke slippe masken. Noget fører hende udefra, da hun tager masken på, som smelter ind i hendes ansigt. Det smerter. En blå tåre løber ned ad hendes kind. Hun løber. Floden ved hendes side raser afsted. Tårer fosser i det voldsomt strømmende vand og vælter hende omkuld. Manden kommer og tager masken af hende. Løsner den. Befrier hende. Han kysser hende. Alt heler, da han placerer varme, bløde læber på hendes ansigt og krop. Omkring dem dufter der af grønne blade og vidunderlige stjerner. De falder i søvn og sover meget længe. Fra himlen falder farvede stjerner ud og lander flit i elskenes øjne. Maleriet er borte. Liv blinker med øjnene. Da hun kigger ned i sit skød, ligger der en tåre og skinner blåt som lapislazuli. Ja, jeg vil også læse noget op fra den her lyrikspor. Den kan også godt købes. Jeg har kun et eksemplar med, desværre. Men vil helt sikkert gå, hvis den bliver købt, vil helt sikkert gå til maskinen. Vi kan jo holde en auktion, vi kan se, hvor højt vi kan få den op. Den starter på 40 kroner. Vi kommer et bud undervejs. Ja, jeg har skrevet et digt omkring, hvor
Bro Kirke, og der er et udmærket billede her af tårnet, og det er netop også tårnet, det handler om. Det er faktisk tårnet i Vor Frue Kirke, der også var simpelthen opgaven. Det hedder 12-klokken og stormklokken. Og det er sådan en slags lyrisk guide, måske, igennem op ad kirketrappen. 11.43 på kirketoppen går du til venstre af stien og runder våbenhuset. Her ser du en mindre dør i tårnets sydøstlige hjørne. 11.45. Hvis du har nøglen til døren, kan du gå op ad vindeltrappen, hvor fugle bygger rede i skydeskårene, og kalden smitter af på dit tøj. 11.47. Du kommer ind i et større oplyst rum med strøminstallation af Rudi el. 11.48. Her ser du 3 klokker. Den største er Baltzars 12-klokke, som han skabte til ære for treenigheden og til tjeneste for Svendborg. 11.50. Den mindste er Poul Grydestøbers stormklokke. Han beder om hjælp til Gud og Sankt Lauris, som blev stegt af kejseren i år 278. 11.52. Hvis ikke du bliver og hjælper Gud og hans helgen, dukker du hovedet under bjælken, som klokkerne hænger i, og går videre op i tårnet. 11.53. Ovenfor er der et mindre rum. I rummet står et orgellignende instrument. 11.54. Hvis du kigger til højre, ser du, at orglet er konsul Andersens klokkespil, men hvis du vidste bedre, vil du vide, at det nye er Herr Møllers stokklaviatur. 11.56. Du kravler op ad stigen med det indridsede M og åbner lemmen til tårnets top, hvor metalstrengene fra klaviaturet møder Eichbauts og Petit og Fritzens bronzeklokker. 11.58. Hvis det er sommer, blæser en kølig brise gennem tårnets hønsenet indfattede åbninger, hvorfra du kan se ud over byen. 12.00. Hvis det er vinter, går en isnende vind gennem maurmurværket. Det er 36 klokker pludselig. Hammer kirkeklokke mellem ædle malme. 12.01 med Vor Frues digitale organist virtuosstunderne på klokkespillet under 1 meter fra dit hoved. Trimler du ned ad stien. 12.02 fra tumlet stavrer du med rungende øregange forbi klaviaturet og ned i det store rum med de gamle klokker. 12.04. Her møder du synet af den genopstandende Sankt Lauris slående 12-klokken og stormklokken an. Gud til ære, Svendborg til hjælp. Og så et lidt mere stille der var meget larmende op i det der klokketårn, især når klokkerne bimler. Et andet sted, det er Haveforeningen Solbakken, som ligger op på bjerget. Og der var der fuldkommen stille, da jeg besøgte Haveforeningen der i februar måned, hvor der ikke var nogen, det var kl. 8 om aftenen. Så det er sådan stillheden der, der er i stedet af beskrevet. Svendborg og Bjergkommunen. Rungende fravær af fugle. Sæson for latte haver i hi. Stilhed er trafikken på Dronningerne. Blege vimpler på nøgne flagstænger. Vi er glade for hunde i snor. Præsending overdækket urtehæver. Men vi er meget kede af hundelorte. Stilheden er knirkende havelåger. Golde etagebede på Mount Svendborg. Oplyst byudsigt veden for bakken. Vinden spiller metallisk ringlende. Fra 31. oktober er der lukket for vandet. Men der er kaffe på kanden i fælleshuset. Stilheden er flagstængers kippende liner. Nedgående bleg sol i horisonten. Gadelygtens genskin i sorte ruder. Kælkebakken uden børn. Stilheden af spirende forår under sneen.
Og så for det sidste, så bliver jeg lige nødt til at rykke den her, så jeg ikke kommer til at trampe i noget. Det er en lille historie. Skal lige se den der er et eller andet. Ja, det er en lille fortælling, som også er et digt på en måde. Det lyder sådan her. Langt ude på landet lå en lille gård. Aldrig så jeg så dejlig en gård. Gården ligger langt ude på landet. På den lille gård, der var et lille hus. Aldrig så jeg så dejligt et hus. Huset på gården ligger langt ude på landet. I det lille hus, der var et lille das. Aldrig så jeg så dejligt et das. Dasset i huset på gården ligger langt ude på landet. På det lille das, der sad en lille mand. Aldrig så jeg så dejlig en mand. Manden på dasset i huset på gården ligger langt ude på landet. Af den lille mand, der kom en lille lort. Aldrig så jeg så dejlig en lort. Lorten af manden på dasset i huset på gården ligger langt ude på landet. Af den lille lort, der formede han en and. Aldrig så jeg så dejlig en and. Anden af lorten af manden på dasset i huset på gården ligger langt ude på landet. På den lille and, der var en lille bitte vinge. En lille and med vinger. En lille and med nøb. En lille and med hoved. En lille and med fod. En lille and med fødder. En lille and med rumpe. En lille and med krop. Aldrig så jeg så dejlig en krop. Kroppen på anden af lorten på manden på dasset i huset på gården ligger langt ude på landet. Jamen, det var jo dejligt og fantastisk. Jeg håber, I har nydt det. Og så er der en lille pause nu. Hvor lang pause skal I have? 20 minutter. Skal vi bare springe direkte til fadet? Oh. Hello, Sid. Hello. I think the clean box has to be clean, and they're going somewhere else to clean up. But in 5 minutes they are ready. We will go on there. So, are you saying that we're taking a break? A 5 minutes break, yes. Right. Okay. Okay, I'm in my ear. I am announced that you can bring on your solo if you want. All right, that's We will fine. bring- Yep, that's fine. Yeah, you just the stage is yours. Sid Yildiz from Chicago.
Good evening, Sven Borg. And also, good afternoon and good evening to all of you who are listening on Ustream. We're glad to have you aboard. The first piece I'm going to do was it's a song I learned while I was there in Aarhus last spring by the sound artist Don Sound. Does anybody there know who Don Sound is? No. No. Okay. Well, Don Sound is this kind of... he makes a lot of sounds with his mouth. And he's kind of annoying, I guess. Some people call him annoying. I don't think he's annoying. He's kind of like, sort of like a one-man Mills Brothers. If the Mills Brothers, you know, which were four brothers, were Don Sound would be all of them in one. So I'm going to cover one of his tunes. It is called Jump on the Camel. Don Sound is coming to the town tonight. Don Sound is coming to the town tonight. Don Sound is coming to the town, riding on his camel, riding to the town tonight. Don Sound is a-comin', riding on his camel, riding to the town tonight. Don Sound is a-comin', riding on his camels, riding with his beers tonight. Don Sound is a-comin', riding on his camels, riding with his beers tonight. Don Sound is a-comin', riding to the show, riding on his camel tonight. Don Sound is a-comin', riding on his camels, riding on the show tonight.
I would like to say, I have to say about the poets. I really enjoyed the poets. You know, I didn't understand the language too well, but the first poet, I believe, mentioned the words Karl Marx and pizza. So I'm not sure what that has to do with love, but you know, I guess I don't know. Karl Marx and pizza is love, but you know. And the other two poets were great as well. I really enjoyed your passion and your performance. You're great. You're absolutely great. You guys should give yourselves a hand. Now, when I was also in Denmark last year, I came across a very strange word, the word fart, which I understand in Danish means speed or motion. The first word I saw was the word snagelfart. And then when I came through on the train, I saw the town Middelfart. And as we went along, I saw Dinfart, Himmelfart, Tourist Fart, Fart Control, Fart Plan, and a bunch of other fart-related words. Oh, and also the elevator, the lift, was I Fart, which was probably the funniest of them all. Well, you know, fart in our language, in America, means flatulence. And so this is a piece about flatulence, and it's called Middelfart. But trumpet blows into mouthing frenzy of frantic fretting, and tooting terror. Thank you. Have the Clean Boys returned yet? Oh, there they are.
Let me introduce this next piece while they're all setting up and making sure they look really, really pretty for the rest of you. This next piece is my own punk opera that I wrote a few years ago called DP, a Soundtext Punk Opera. It's about my own depression. And I first performed it with the Clean Boys back in '09. I gave them the words, and they came back 2 weeks later with a score for me. And we performed it at a festival called Chicago Calling. And then we did it a couple more places in Chicago. I mean, them via Skype, me in Chicago. And then Pedro De Palma suggested that I come over to tour with them, and I said, not till we have a record. And, of course, we recorded the punk opera with some other works that you'll get to hear a little bit later. That record was called Safari Freak Show Adventure. And then I came over the next year, which was 2010, the spring, after we had recorded it in their space in Aarhus and my space, which was a venue in northwest Chicago, the northwest suburbs of Chicago. And the rest, as they say, is history, although that's kind of a cliche. But anyway, there's 3 parts to it. And the first part is called It's All in Your Head. I'm sorry. First part is called Where the Sun Don't Shine. Sorry, it's been a long day, sort of. Sorry, even... Okay. Okay. You guys ready there? Yeah. Yep. Okay. Oh, I meant the 3 up on stage, not the 20 out in the audience. One, 2, 3, 4. I'm so depressed, I hear a young woman whine, but I shake my head in disbelief, knowing that she means something else completely different. For you see, using the word depressed means, as I say, something entirely different than the word I have come to know. But let's go back a little bit to San Francisco, January 2000. I am making my 3rd pilgrimage to the city I know and love, just like all of Jack Kerouac's books read. And on this particular morning, I am sleeping next to Robin, an amply sized, sweet-faced woman who I've been sleeping with for about the past 6 weeks. And now for the last half hour, I've been talking in my sleep, and she's been listening to me with the kind of quiet that is usually reserved for someone about to die. I tell her about the strange visions I've been having lately. Blood on the walls almost everywhere I go, arms and legs growing out of every shape possible, voices in my head speaking to me, mostly murmuring and sounding very garbled like twisted tape inside an audio cassette. Robin sits up suddenly and has this alarmed look on her face. "Oh my God," she says, "you better get yourself into a doctor's office right away." So back home I go, and back home it is to Illinois, and I'm being probed and tested in a suburban Chicago hospital. The testing goes on for weeks.
Meanwhile, at work in the bingo factory, did I happen to mention that I worked in a bingo factory? The situation seems to only get worse. I keep missing errors on the work that is given to me to proofread. Finally, one morning, my supervisor pulls me in her office. She slams her door shut, and she says to me, "What the hell's wrong with you? You've missed 10 errors with a span of 1 hour." I tell her I don't know, and frankly, I really don't know what's going on. So finally, about a month or two later, I get diagnosed as being psychotic, but of course that's a misdiagnosis, because everybody's a psychotic when they first get diagnosed, or schizophrenic, or something like that. But finally, I go in for a second opinion, and of course they tell me I've got clinical depression. So the first drug I take is Zoloft. You know, if I knew then what I know now about Zoloft, I never would have taken it. I mean, Zoloft is like a killer. It's like, it makes you a zombie. Has anybody out there ever taken Zoloft? Don't be afraid. Scream it out if you've taken Zoloft. Okay, I guess nobody's taken Zoloft. But, you know, what it does is it makes a zombie out of writers like me and poets like me. And so, I kept switching doctors at that point, and they kept upping the dosage for Zoloft, and finally, I told this one doctor, I said, I don't want to take it anymore, and he said, yes, you have to keep taking it, because it's going to make you feel better, and I told him, no, I'm not going to take it, and I told him to fuck off, and I left, and so later that day at work, I had switched jobs by then. I went cold turkey, and I went straight off the drug. Gave me a splitting headache, and for like the next 8 months, I was sort of like I was like this, my own form of a monster, because of not taking the stupid drugs that were programming my body. And I tried to get myself fired for 3 times in a row 1 week, but of course I didn't get fired. And my brain was totally on fire. I was totally off balance. And the worst of it came a little bit later that year when I boarded a Greyhound bus and took a cross-country trip. And on the way back, I nearly got thrown off that bus for swearing up and down like a drunken sailor to the bus driver. They nearly threw me in jail in Laredo, and first in Laredo and then El Paso, Texas. But so when I got home, I decided I'd try another medication, which was Paxil, paroxetine, which is the generic form. And my friends noticed an immediate change in me for the better. I was much calmer. I was more peaceful. I was able to write again. I was able to perform again. And it was a better situation for me. But, you know, I want to say, what I want to say about depression is a lot like taking an electric metronome, readjusting and fiddling with the beats per measure on the unit until you finally get the sound you were after, and then you realize it's still off key. And there's times I want to take all my efforts and chuck them out a window and start anew. And there's just other times I just want to walk the tightest thin rope and push the envelope just as far as I can to see how far I go. So, when I hear someone say they're depressed, they have absolutely no fucking clue what they're talking about.
Yes, I'm here. All right. Before we go to the part two, we have probably out the text because we know this Skype thing can be a little difficult, so we'll pan this around, so you have a possibility to see what it's all about. Okay. Let me know when you're... Okay. So, over to you, Dick. Okay. You ready for me? You ready out there? Yeah. Okay. Yeah. Okay. This is called 75,000 miles. One, two, three, four. In the steam of midnight, I am walking home from the movie house, marveling at the quiet asteroid that nearly pummeled our planet to bits. This, to wit, which our great scientists missed last week. And so dishonorably they wiped their brows and chose not to speak. You know, and it got me to thinking that I want to take my skull and hurl it against a brick wall and watch it shatter into 1 million pieces. Then I want to take whatever I can pick up and whatever's left and put it all back together again with paste and gum and blood and sperm and booze and dirt to see what I can come up with. This is what depression does to the soul. After watching a brilliant blaze burn suddenly cold, and smiling at trouble and laughing it off, as if nothing is amiss, we'll just not wash. This is called It's All in Your Head. One, two, three, four.
all right. I think it's okay. I think it's all right. Are we all right? Are we all right? Are we all right? God, I think we're all right. I think we're all right. Are we okay? Are we okay? Are we okay? I think we're okay. 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 End of DP. We lost the sound from you. What's that? Yeah, I guess we did, but okay. Okay. Yeah, I know. I'm getting ready here. Okay. This next piece that. Oh, wait a minute. Sorry, it's just a delay thing. It's your turn, is that correct? It's your turn, Sid. Ah, it's my turn, okay. Yeah, sorry, we are usually coordinated, folks, but I think I did forget to take my paroxetine today, and it also must be the Summersby that I took too, so. This next piece that I'm going to do is a cover by a guy named Sharky78 in Asbury, New Jersey, where Bruce Springsteen is from. And this will be out as well as with Jump on the Camel, which I did earlier. Will be on a new album of mine on Curette Records, which will be available at the mid to end of June. The name of the album is called Freewheeling Looney, which I based it off of one of Pedro de Palma's songs, Clean Boy songs, their first album. And this is a piece that's called Man Titties. Here, I'll show you to give you an idea. Man titties. I've got man titties on my chest. And those man titties are damned hairy. I got the man titties on my chest and a $100 tattoo on them to make them look pretty. I got the man titties on my chest. Some asshole kid grabbed them the whole night at the high school dance. I got those man titties on my chest. Imagine what they'll look like when I'm 80. I got the man titties on my chest. The snot noses would grab me in the locker room in junior high. I got those man titties on my chest. And totally sensitive nipples to match. Thank you. Okay, now this next one is actually going to require your help out there in the audience. I need everybody to stand up. Everybody, please stand up. Okay. All right. This is
At the count of 3, I want you to all say in your best Danish voices the word ah. I want you to sing it for me. So this is a piece I call Coming Up for Air. And because of the Skype connection, I really need to hear you. Okay, here we go. You ready? Okay. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, boys and girls, moms and dads, we are gathered here today to witness the demise of freedom in bed. In bed, sex is determined on whether or not... I can't hear you. Better. In bed, sex is determined on whether or not your partner can open up their mouth and say, Give yourselves a great big hand. Okay, Sid, Yes? are you ready for the Jazz Haikus? Ready when you are. All right. I will introduce those what they have to do. Okay? Okay. Okay. Nu skal I høre her alle sammen. Nu bliver vi noget op for det. Fordi nu bliver vi sådan lidt mere det, som Sid kalder en call and response. Vi skal igennem noget, der hedder Jazz Haikurama her, hvor at vi skifter lidt. Vi starter med at lave en intro, og så siger Sid et digt, og så spiller vi en ting, og så siger Sid et digt, og så fremdeles. Og hver gang vi spiller, så må I gerne lave så en helvedes fejlanger, I overhovedet har lyst til. Start i gulvet, knap, se, gør hvad I har lyst til. Virkelig. Og vi spiller højt, så I skal bare være endnu højere. I think I got the point too. Are you ready for us to start up? Yes, there is something I'd like to say before you start. Okay? The haikus that we'll be using are both mine and a guy named Flabby Hoffman, who I perform with here in Chicago. He's given me permission to use his haikus. You'll be able to tell the difference. His are pretty colorful and pretty graphic. Okay,
Smoking angel dust makes an excellent breakfast, better than Starbucks. Have you ever tried to suck on a fish penis or try a rim job? Sarah Palin can suck a basketball through a cocktail straw, you'd think. Soda enema after I did jumping jacks, sprayed like a rocket. The Olympics needs to feature graphic sex like the clean and jerk off. Sweet lady hose bag, tend to my groin bulge with haste, moistened with fine box. Loofah your taint for a smooth banana hammock and a sack like silk. All you do is bitch, 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 bitch. Who knew that the song Hell Bent for Leather meant he wanted buttless chaps? One time we used a breast implant for a softball. Then we had bunt cake. Soon the maniacs shall pull back the curtain, and then it's lampshade time. America
is harshing my buzz for shizzle. Fascist bastards suck. Malcolm X was right, you know. Plymouth Rock landed on us. Thanks, Contelepro. Stick a popsicle up my pert Danish donut and let's play sit and spin. You are such a dunce. You're dumber than a skid mark on Madonna's thong. How come aliens only go for anal probes and not the pee hole? The bastard child of 10,000 crazed maniacs sounds a lot like Dick Cheney. Some ball meat, cupcakes, and a glass of ice-cold milk squeezed from a pygmy. John Lennon sang "Give Peace a Chance." Yoko took a chance and got a piece. Jim Morrison's schlong was long. Didn't die from chronic anal leakage. Light my fire, bitches.
End of Jazz Haiku-orama. Yes, we approve. Yes, indeed. And I will say this shortly in Danish. Det er faktisk første gang, vi har optrådt en del gange sammen med Sigidis via Skype, men det er faktisk første gang, at det er ham, der optræder her i Danmark via Skype. De har altid været bag en bane, når han er på scenen i Chicago. Så det er faktisk ikke en premiere i overvejet her. Overvejet eller overvejet. Secret language. Well, I want to say first, thank you for being polite. Yeah, I know. And if you'd like to hear more of my music or anything of mine, go to myspace.com, the number 2, and then the words $cockroach. You can also find me on Facebook. You can friend me on Facebook. And you can Google me, and I'm pretty much all over the place, as they say. Yeah, and actually we have the record with us tonight. If you like, the Sapphire Bridge Show Adventure, with the tunes you have been hearing here tonight. André Kohler, der. Din lille Pernilla. Please buy a couple of copies so they can get home tonight. Thank you. You're welcome. Thank you. Don't turn it off yet. Okay. Vi holder tre minutters rygepause her, og så tager vi lige 20 minutters intens clean boy punk rock and roll.
sword in the morning. I don't know why. Yeah, I wouldn't know why either.